taf li aħna għandna forsi ma nafx jekk taf x'inti, the oldest freestanding structures fid-dinja. Jew dating before the jgħidu, insomma li naqra. Dating before the pyramids. Jipreċedu l-piramidi, għal-ġigantija tgħid. Il-ġigantija u anka għandikun l-mnajdra u l-ġisbu l-ora. So, jiena kont imbiħħil daw il-busters. Right. Meta kont żgħir. U turisti għaddejjin kon għedhom, do you want to see the longest standing erection in the world? Għatma le, meta tara, per esempio, il-CEO ta' Mayo Clinic, dana it's a very big establishment, ġviri naħseb dak tagħhom iktar mill-ekonomija Maltija. Malti, Kamilleri. Jew per eżempju, inti taf li l-Lord Chief Justice. Farrugia, etta li. Farrugia. Gianrico Farrugia. Li huwa il-Mayo Clinic CEO, Gianrico Farrugia. U kont taf minnu il-Chief Justice tal-Ingilterra, Chief Judge tal-Ingilterra. Li huwa l-ogħla ġudikanti. Le. Malti. Dik bli ma konx. Mela, Judge. Kull jom hu Judge. Miet. Igor Judge. St. Edwards, nafu da ġifieri. Jiġi minn Mikallef daw tiftakru l-Express. L-Express, le. Kienu stamperija daw? Stamperija u dim San Giuseppe li l-umed dal-BOV da. Igor Judge. Bissiru kien squadron leader Ingliż, żewweġ il-Rosa Judge, she was a very nice lady, u da laħa ġifieri Chief Justice tal-Ingilterra. I mean, isn't this unur so, the Maltese, għandna ċertu, speaking of... ċertu, għandek hekk idea għalfejn, x'inhu huma it-talenti Maltin li wasluna biex naslu għal dawn it-tip ħanajlek. Uċċati. Konvenzjoni kont qed naqra il-write-up ta' l-interview li għamlu il-President ġdida li għandna nawgurala. U konvenzjoni qed li kemm nies importanti, presidenti u affarijiet ħarġu minn Għawdex. U għaliex Għawdex u mhux Malta? Għax hemm iktar il-will to succeed, hemm iktar less alienazzjoni, tajjeb, ġifieri l-Awċin huma prominent ħafna fil-fisċena anka politiku. Għax meta ikollok background ġeneralment tara familja sinjura, it-tfal 90% ma jkunux suċċess għax huwa jagħmel tajjeb. Però meta jkun hemm il-faqar, infatti hemm proverbju li il-faqar huwa frejm indurat jew fid-dar tal-fqixa ħaġa, hemm proverbju li frejm indurat meta jkun hemm il-faqar jiġifieri it is a gift. Għax inti jiena pereżempju aħna għatlek ma kunix faqar, però ma kunix sinjuri, alla jkollok dak x'ismu biex tistudja illum. Tuħu pjaċir, tmur l-università, dak l-avukat kien imissieru kellu pompa tal-petrol, per eżempju, li uħor mastru daxxa laħaqlu, daw huma kollha tibda tara suċċessi ta' nies ħeġim l-università li ħeġim from a very humble background. U naħseb dika il-Maltin dejjem nexxielhom barra li nibda ngħid everybody has been here, il-Phoenicians, Carthaginians, il-Romans, l-Arbin, l-Ingliżi, l-Franċiżi, ma dejjem ħriġna isna teflon aħna xejn ma jeħelmana u dejjem għaddejna. B'xi mod bqajna hawnhekk u b'xi mod wasalna biex ikollna Repubblika tagħna. Eżatt. U m'għandniex risorsi, tajjeb, aħna x'għandna mhux daqsxejn baħar, xkun daqqiet ikun inkwinat, issa għandna l-jellyfish bħala trett, u għandna the good weather. And the heart of the Maltese. Sakemm inżommu ma nitilfux il-valuri. Mela, tlaqna?